Vanoggend praat ek met julle oor who is your king. So elke persoon dien iets. Elke persoon word deur iets beheer en elke persoon buig voor iets. So die vraag vanoggend is nie, het jy 'n koning nie? Die vraag vanoggend is, wie is jou koning? So vir die afgelope paar weke is ons besig om te praat van in his presence. En een ding is verseker. You cannot step into God's presence if you're not part of his kingdom. Jy kan nie in sy teenwoordigheid wees as hy nie jou koning is nie. Jy kan nie die twee van mekaar skei nie. To be able to step into his presence, you have to be part of his kingdom. So there's no kingdom without a king. And whoever is your king, that is the kingdom you are part of. So you can't say, I worship Jesus as Lord and Savior, but he's not your king. So vanoggend vra ek die vraag, who is your king? Because whoever rules your heart determines whose presence you live in. Laat daai 'n bietjie insink. Whoever rules your heart determines whose presence you live in. So jy kan sien op die prentjie is daar 'n chessboard. Die king daar so word oorgegooi so hy het verloor. Maar op 'n chessboard kry jy verskillende stukke. Jy kry bishops, knights, jy kry rooks en you get a queen. So al die stukke het hulle eie funksies en hulle sterk, maar een van die magtigste stukke is die queen. Want sy kan in enige rigting beweeg en sy kan soveel steps vat as wat sy wil. Maar die game gaan nie oor die queen nie. Die game gaan oor die king. So al verloor jy jou queen, jy kan aanspeel, die game is nog nie klaar nie. Al verloor jy jou bishops, jy kan aanspeel, die game is nog nie klaar nie. Al verloor jy jou rooks, jy kan aanspeel, die game is nog nie klaar nie. Maar as die koning getrap word, is game over. Jy kan dalk al jou stukke hê, maar as jou koning getrap word, is dit klaar. En baie mense in hulle lewe het belangrike stukke, daar's belangrike areas in jou lewe. Maar die fout wat ons doen is ons sit meer fokus op die ander stukke wat ons dink is meer kragtiger as wat die koning is. Maar die hele wêreld in ons lewe is gedesign rondom die koning. En Israel kom by so 'n gevaarlike oomblik in geskiedenis. In 1 Samuel 8 sing ons waar hulle vir 'n koning vra. So 1 Samuel 8 verse 4 to 5 says, So all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah and said to him, You are old and your sons do not follow your ways. Now appoint a king to lead us, such as all the other nations. Maar nou die ding is, Israel het klaar koning gehad. God was hulle koning. Hulle het iets gehad wat die ander nasies nie gehad het nie. God se teenwoordigheid, God se beskerming, God se voorsiening, God se leiding. Ek bedoel, hy het vir hulle vir 40 jaar in die woestyn voorsien, gelei, hulle het niks bereik gehad nie. Maar ongelukkig het dit vir hulle 'n gewone ding geraak. Dit het 'n gewoonte ding geraak. They no longer valued prayer, they no longer valued worship, and they no longer valued holiness. And on top of that, they no longer valued God speaking to them. Dis 'n gevaarlike plek om op te wees. As jy op 'n plek kom waar
gebed nie meer so belangrik is nie. Jy skiep dit sommer so nou en dan. Worship is nie vir jou belangrik nie. Jy kom so 2 keer 'n maand kerk toe, dis alright. En jy praat minder met God. Want die lewe is fyn. Dis baie gevaarlike plek om op te wees. So nou vra ek vir myself, hoekom het Israel vir 'n koning gevra? Die eerste rede is, want hulle wou soos al die ander nasies gewees het. In vers 5 dan lees ons waar hulle vir Samuel sê, Now appoint a king to lead us, such as all the other nations. Hulle wou soos al die ander nasies gewees het. But the thing is, Israel was called to be different. Deur hulle wou God homself bekend gemaak het. Hy wil sy karakter aan die ander nasies gewys het. Ons lees in Deuteronomium 28 vers 1 tot 9. The Lord will establish you as his holy people, as he promised you on oath. If you keep the commandments of the Lord your God and walk in obedience to him, then all the people of the earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. So die ding is, die ander nasies moet deur Israel gesien het, hoe God se hand beweeg, hoe God vir hulle gered het uit Egipte uit. Hulle moet gesmag het om soos Israel te wees. Maar nou het Israel gesmag om soos die ander nasies te wees. Is so hartseer. Want hulle het ongemaklik geraak om anders te wees. En ek dink vandag is dit ook so. People say, I want Jesus, but I want to fit in. I also want the lifestyle of the world, their values, the world's approval. I also want the definition of the world of how to be successful. So nou wil jy albei kante speel. Jy wil okay wees in God se boekie, maar jy wil ook okay wees aan die ander kant. Jy wil ook so nou en dan die plesier van die wêreld geniet. Jy gaan ook so nou en dan 'n verkeerde ding doen, sodat jy net 'n bietjie bo kom. Because what does success look like? So jy gee goed prys. But the word says, what good is it for someone to gain the world, yet forfeit their soul? Dis in Mark 8 vers 36. Want jy kan nie 2 masters dien nie. You can't love the world and love God. You're going to love the one more than the other. And in Matthew 26 it says that exactly. No one can serve 2 masters. Either you will hate the one and love the other, or you'll be devoted to the one and despise the other. But the pressure to conform is powerful. Ons sien dit veral in ons jong mense. Groepsdruk is baie sterk. So daar's die vrees van I don't want to stand out. I don't want to be mocked. I just want to fit in. Maar die probleem is, stadig maar seker gaan hy die begeerte hê om deur mense te aanvaar te word. En dit gaan groter word as die begeerte om God te gehoorsaam. But God called us to be different. God called us to stand out, so that when people look at us, they can see Jesus. Romans 12 verse 2 says, the Passion Translation, stop imitating the ideals and the opinions of the culture around you,
but inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. So if you want to live a beautiful life that's satisfying in God's eyes, do not conform to the ways of this world, but be transformed by the renewing of your mind. And let the Holy Spirit work through you. Die kultuur van vandag sê, as iemand jou kwaad aandoen, moet jy vir hulle kwaad aandoen. As iemand jou in die rug gesteek het, gaan jy vir hom ook weer in die rug steek. As iemand vir jou sleg aangedoen het, iets gesteel het, die wiel draai, poppie. Dit is wat die kultuur sê. But God's word says, pay them back with a blessing. That's different. That's standing out. As jy dit gaan toepas, gaan die wêreld sing maar, wow. Hoekom het jy nie terug retaliate nie? En dan kan jy begin share. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar elke bose gees in die lig. So die tweede rede wat ek kan sing hoekom hulle 'n koning gevra het is, hulle wil iets gehad het wat hulle kan sing. God was invisible to them. They couldn't see God. Maar 'n mensgemaakte koning kon hulle sien. Ons het gesien toe Moses weg was vir 'n paar dae. Dis hulle soos in, wat sê jy meer van Moses sê? Wat is ek ook maar weg. Die bou hulle sommer 'n goue kalf. But faith does not walk by sight. 2 Corinthians 5:7 says, for we live by faith, not by sight. En in John 20:29 sê Jesus vir Thomas, blessed are those who have seen, blessed of those who have not seen and yet believed. Nog 'n goeie voorbeeld is Joshua en Caleb en die 10 ander. Hulle het ingegaan om die beloofde land te gaan bekend. En die 10 ander kom terug en gee terugvoering op wat hulle fisies gesien het. Fisies het hulle gesien die mense is groot. Fisies het hulle gesien ons kan nie in ons eie krag vir hulle oorwin nie. So cancel die hele besigheid. Maar Joshua en Caleb, in faith, they saw the promise that God gave them. So baie mense sukkel met dit vandag. They trust in what they see more than in the God they cannot see. Geld, status, verhoudings, werk, influences, is 'n nuwe ding op social media, en false prophets. Omdat dit goed is wat hulle kan sien, is dit makliker om in dit te vertrou. But the problem is, anything you trust more than God has become the king in your life and it's ruling over you. So nou vra ek die volgende vraag. Wat gebeur as hy ding waarop jy so vertrou geskit word? Wat gebeur as daai belegging misluk? Wat gebeur as daai groot deel deur die mat val? Daai persoon waarop jy so vertrou het, vir jou in die rug steek. The word says, it's like a foolish man who builds his house on the sand. When the storm comes, it will not stand.
But the wise builds his house on the rock, which is Jesus. When the storm comes, it will stand strong because the foundation is the rock. Die derde rede wat ek sien hoekom hulle vir 'n koning gevra het is, was hulle was bang vir een of ander rede. In 1 Samuel 8 vers 20 sê hulle, "Then we will be like all the other nations, with a king to lead us and to go out before us and fight our battles." Hulle het sekuriteit gesoek in 'n mens in plaas van God se sekuriteit. Is so hartseer van God het vir hulle beloof in Deuteronomium 28 vers 7, where he says, "The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you." Maar hulle het vrees gehad. And fear creates false gods. It makes you replace your trust you had in God and puts it in worldly systems. Mense vertrou geld omdat hulle vrees hulle gaan gebrek het. Hulle wil in beheer wees van alles omdat hulle vrees onsekuriteit. Hulle hou vas in verhoudings wat verkeerd is because they have a fear of being lonely. Jy weet daai persoon is jy moenie vriende wees met daai persoon nie. Maar jy gaan dan so 'n vriende sit. They get addicted to drugs and alcohol because they have a fear of pain. Eerens langs die lewe het jy seer gekry. In plaas van om oop te maak en dat dit genees word, probeer jy dit onderdruk. En nou gebruik jy verskillende goedes om net jou gedagtes daarvan af te kry. En dan die ander ene, they seek approval of the world because they fear rejection. Again, I just want to be accepted. I just want to be a part of, I don't want to be rejected. So, I'm rather not going to share my faith. I'm rather not going to be different. I'll do whatever you guys do. Ek het op 'n tyd vrees gehad. Ek en Anthea was al getroud. En ons het 'n flat gehuur, 2-kamer flat. En Anthea het swanger geraak met Liam. En ons het besef, okay, ons moet nou 'n groter plekkie kry. Maar ons het toe weer gaan kyk waar ons kan huur, want ek het 'n vrees gehad dat ons kan nog nie huis koop nie, want ek is op kontrak. Ek werk nou al die jaar op kontrak. So wat as my kontrak nie weer gerenew word nie, dan sit ons met 'n huis wat moet betaal word. So ons het weer gelukkig nog weer groot huis gekry. En ons het daar gehuur vir 'n paar jaar. Maar elke jaar word my kontrak gerenew, is of 'n jaar of 'n 6 maande. My word nie permanent nie. En ons betaal hier en jy voel soos 'n ek kon my eie bond betaal het, maar nou betaal ek net hier en hier en die jare gaan aan. En op 'n tyd begin ons te gesels, okay, ons moet nou huis koop. En ek is net soos in, okay, ons gee dit vir die Here, kom ons gaan soek vir 'n huis. En die Here sal vir ons wys wat 'n huis om te koop. En ons sien toe 'n huis in Denneburg, en ek voel net, dit is waar ons moet wees. En ons gaan voort, omdat Anthea permanent is, het ons nou finansies gekry. En ons kry die huis en ons koop die huis, maar ek is nog steeds op kontrak. En die ander ding is dat
ons moet uittrek sodat ons in ons huis in kan trek, maar daar's nog 'n maand se rent oor. So nou is dit die geval van ek gaan 'n maand se rent betaal en die bond op dieselfde tyd. Maar ek het dit soos 'n Here, U het gesê dit is ons huis en ons moet dit koop. So ons vertrou op U. En die ou stuur sy invoice en dit het hier se amount daarop en ek sê okay, here we go. En nie lank daarna nie, kom maar weer 'n e-mail wat sê o, jammer, is verkeerd. En die invoice sê 0. So as het jy vir daai maand rent betaal nie en ons het ingetrek in ons huis, maar nou is ek nog steeds op kontrak. Nog steeds op kontrak. En COVID het. En wat gebeur in my maatskappy? Almal wat op kontrak is gedurende COVID se kontraks word nie hernie nie. Die Here is so groot. Ek word permanent gedurende COVID tyd. So, who do I have to fear? Only God. Proverbs says that knowledge and understanding comes when you fear God. It's the beginning of knowledge. So wat Israel nie besef het toe hulle vir 'n koning gevra het, they actually rejected God as their king. Ons lees in 1 Samuel 8 verse 6 to 19. Gewoon eens vir my tissuekie kry, jammer julle. Ek het nou 'n bietjie gehuil. All right. So 1 Samuel 8 verse 6 to 19. But when they said, "Give us a king to lead us," this displeased Samuel. So he prayed to the Lord, and the Lord told him, "Listen to all that the people are saying to you. It is not you that they have rejected, but they have rejected me as their king, as they have done from the day I brought them up out of Egypt until this day, forsaking me and serving other gods. So they are doing to you. Now listen to them, but warn them solemnly, and let them know what the king who will reign over them will claim as his rights." Samuel told all the words of the Lord to the people who were asking him for a king. He said, "This is what the king will reign. This is what the king who will reign over you will claim as his rights. He will take your sons and make them serve with his chariots and horses, and they will run in front of his chariots. Some he will assign to be commanders of thousands and commanders of 50s. And others to plow his ground and reap his harvest. And still others to make weapons for war and equipment for his chariots. He will take your daughters to be perfumers and cooks and bakers. He will take the best of your fields and vineyards and oil groves and give them to his attendants. He will take 1/10 of your grain and of your vintage and give it to his officials and attendants. Your male and female servants and the best of your cattle and donkeys he will take for his own use.
He will take a tenth of your flocks, and you yourself will become his slaves. When that day comes, you will cry out for relief from the king you have chosen. But the Lord will not answer you in that day. But the people refused to listen to Samuel. No, they said, we want a king over us. So hier sing ons waar God vir Samuel sê, gee vir hulle wat hulle soek. So ons weet, God is 'n gentleman, hy gaan nie homself op jou forceer nie. Hy roep jou, hy klop aan jou deur, maar jy moet kies om te kom. Jy moet kies of jy gaan oopmaak vir hom. Maar God waarsku jou, wat gaan gebeur as jy 'n ander koning kies? So earthly kings takes from you. Ons lees in die stuk, Samuel waarsku hulle en sê, he will take your sons. Wat vir my sê, your future. He will take your daughters, which is your joy and your family. He will take your fields, which is your provision. He will take your harvest, which is your resources. He will take your sheep, which is your increase. You will become his slaves, meaning he will take your freedom. So as ons kyk na vandag se konings en wat mense hulle konings maak, is dit geld, sukses, roem, social media, die eie ek, addictions like porn, alcohol, drugs, gambling en ander sondes. Alles dit neem van jou sonder om terug te gee. So, jy gaan probeer om alles te doen om suksesvol te wees. Jy gaan jou tyd moet gee, jou geld, jou resources. Jy gaan familie moet sê, sit een kant. Ons gaan nou net deur 'n stadium waar ek nou net moet fokus en al my energie op dit sit. Ons gaan na die tyd weer relax van alles wat ek gekry het, wat ek wil gekry het. Maar die ding is, genoeg gaan nooit genoeg wees nie. Die wêreld gaan altyd iets anders sit en iets anders en iets anders. En so gaan jy meer en meer net verlore raak, want dit is al waarop jy fokus. Dan kry ons mense wat vasgevang word in dwelms, alcohol. Die eerste keer was dit net, I just want to fit in. So, ja, kom ons doen dit. Kom ons gaan party. Dit gaan alright wees. Ek sal weer volgende week weer in die kerk wees, sê ek is jammer en so voort. Maar net so vang die duiwel jou. Van hy loop rond soos 'n brullende leeu, kyk vir wie hy kan verslig. En hy kom soos 'n engel in die lig, of soos 'n engel van die lig, waar hy vir jou stories spin en is so maklik om te val as jy nie jou fondasie reg het nie. Maar ek het goeie nuus vanoggend ook. Daar's 'n koning bo alle konings met die naam Jesus. And unlike the other gods that takes from you, Jesus gives. So sing, Jesus gives life. John 10 verse 10. I have come that you may have life. He gives rest. Matthew 11 verse 28.
come unto me, and I will give you rest. He gives peace. John 14, verse 27. My peace I will give unto you. He gives freedom. John 8, verse 36. So if the Son sets you free, you are free indeed. He gives grace. Ephesians 2, verse 8. For by grace you have been saved through faith. He gives hope. Romans 15, verse 13. May God of hope fill you with all the joy and peace. He gives us the Holy Spirit. Matthew 3, verse 11. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. He gives eternal life. Romans 6, verse 23. The gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. He gives his own life. For God so loved the world that he gave his one and only Son. Earthly kings say, give so that I can live. Jesus says, I give my life so that you can live. So as gevolg van Jesus kan ons weer in God se teenwoordigheid instap. Toe Jesus op die kruis gesterf het, het die voorhangsel van die tempel geskeur in twee. En dit gee vir ons weer toegang. Jy hoef nie na een of ander priester te gaan om in die teenwoordigheid of vir hom vir jou te bid om in die teenwoordigheid van God te wees nie. Jy kan in jou binnekamer net sê, Lord, I'm here. Die Heilige Gees is met ons. En hy gee vir ons toegang tot die Vader. Wanneer jy die woord lees, dit word vir jou oopgebreek. God praat direk met jou. As one-on-one. So my vraag aan ons almal vanoggend is, wie is jou koning? Wie beheer jou besluite? Wie vorm jou identiteit? Vir wie lewe jy? En dan as jy wil weet wie regtig jou koning is, vra die volgende vraag. Wat is jy bang om te verloor? Van daai is jou koning vanoggend. So as jy vanoggend besef iets anders, het Jesus 'n plek in jou lewe ingeneem. Wil ek jou aanmoedig, kom lê dit neer en maak Jesus weer die koning in al die areas van jou lewe. Israel got the warning from Samuel, but they ignored it. This morning, God is talking to us again. Let us not ignore what he's saying. He's calling us. But only those who react to the call will be part of the chosen. Ons ken die verhaal waar, ek dink Rudy het dit gedeel vroeër, waar die koning gaan of die ou wat 'n groot partytjie het, 'n feesmaal, hy gaan en hy stuur invites uit vir almal. Almal het 'n verskoning gehad, hoekom hulle nie kan kom nie. En toe later toe sê hy, maar gaan stuur dit uit vir die res van die ander mense in die hoeke van die straat en so voort. En hulle het gekom en hulle het feesmaal gehad. Ons sing in die tyd van Noag waar hy die ark bou, die waarskuwing het uitgegaan. Die mense het dit ignore. En gedink hy's mal.
Maar toe die deure toe gaan, het God dit self gesluit. Hy kon dit nie oopmaak, hy het nie probeer. Ons sing die verhaal van die 10 maagde. 5 het ingegaan, die ander 5 nie. Hulle het kom klop, sê, ek ken julle nie. Vanoggend roep God ons weer. Hy sê, is ek die koning van jou lewe? In al jou areas? Of is daar iets anders wat my plek ingeneem het? So, ek maak die uitnodiging. As jy vanoggend wil sê, Here, daar's areas in my lewe waar U nie meer die koning is nie. Other areas where I conformed to the patterns of the world rather than being obedient to you. Wil ek 'n uitnodiging maak dat jy kom vorentoe, kom lê dit neer, gee dit vir die Here. Say, Lord, I lay this down on your feet, by your feet, and I want you to be king over my life, over all the areas in my life. Die geleentheid is nou. Ek wil graag hê ons moet die volgende gebed saam bid. So julle kan agter my aan bid. Hemelse Vader, ek glo U is God. Die God wat die hemel en aarde gemaak het en alles in dit. Ek glo Jesus is die Seun van God en dat God my so lief gehad het dat hy sy enigste Seun gestuur het om vir my sondes te sterf. Dankie Jesus dat jy jou lewe gegee het sodat ek mag lewe. Vanoggend lê ek alles neer wat jou plek in my lewe ingeneem het. En ek vra dat jy my sonde kom vergewe en kom woning maak in my hart as my koning. Dankie dat U nou woning maak en dat ek die Heilige Gees ontvang. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Thank you. Who is like our King? Who is like our God? Who speaks and things come into existence? Who is like our God that breathes into dust and it becomes life? Who is like our God that hears the cries of His people and saves them out of the land of Egypt? Who is like our God that splits open the seas? Who is like our God that makes water come out of a rock? Who is like our God that makes the walls of Jericho fall down? Who is like our God that answers with fire from the heavens? Who is like our God that opens the eyes of the blind, that touch the lepers and they are healed? Those who can't walk, rise up. Who is like a God that speaks and someone that's dead comes out of the grave?
Who is like our God that will die on the cross for us? And who is like our God that can rise up out of death and take the keys of hell? Only the true God, the one and only God. And this morning, Lord, we give you praise and honor, and we say that you are our King. And from this day forward, you will remain the one and only true God in our life, and the one that rules over our hearts. Thank you, Lord God, that we are part of your kingdom. And being part of your kingdom, we have the privilege of being in your presence, day and night. Thank you, Lord God, that you've blessed us. You've blessed us so that we can be a blessing. And we just want to give it back to you. Because at the end of the day, it's not about us. It's not about the other pieces on the board. It's all about the King. And while you remain in our life, everything else might fall away. But the game is not over. At the end, we will stand victorious. Thank you, Jesus. Amen. God is groot, hy is almagtig. Sjoe. Julle kan saam met my staan en dan lees ek die blessing oor ons. Ontvang die seën van die Here. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace. Thank you, Jesus, that you give us peace. You give us everything we need. Thank you, God, that you are a good, good Father, knowing exactly what we need and exactly at what time we need it. Thank you that you are our King and not some other earthly king that only wants to take and take and take until there's nothing left. But you give and give, and it will just keep on flowing, because that's just how your system works. We can never outgive you. So for that, we just pray that you will always be gracious to us, merciful, guide us through the week ahead. We know that temptations will come. The earth, the ways of the world will try and force their ways upon us. But we know that we're standing on the rock, which is Jesus. So let them come, because we will not be shaken. Thank you, Holy Spirit, that you are with us, that you guide us, that you lead us. Thank you that when we read the word, it becomes a lamp unto our feet, that guides us, that helps us to make the right decisions. Help us to fear the Lord so that we can know what is the true will of God, so that we can live a pleasing life in your eyes. I pray this in Jesus' name.